Amasain reboot lamka into ting ting tunga ki patu kon gen masa a puchilawin channel ana subscribe sakte tunga le ki patu ka hon gen hi tunin unau nu Hoihching Asia same ama ile cabin crew ya ama personal experience le crew to kisai tamlo ki holim le china ma ki dopa aman le kaman thiri chi jekin ama tu ki patu ka gena e Hoihching in ama tu kisai le to asep lel bang din mun lena ya nasepna muna waite aman amalema introduction le ki pula nan ni le mo ama sa pwede na ya invite ako sa kina kipa kay kahile Hoihching kaminto na hile nyang Hoihching hiya Hoihching tulela Delhi ya base kahiya Asia kasema illama hile simbe nga kahiwa Asia kasi pa hile senior cabin crew lead ahita kumtumle kim kasemta tua crew nasepna to kisai mi theina ding in tamlo mamil chan the lai diam bang sem bang huna flight lane ai kile banga details zekin mo tua kasepna lala Asia India base ahia domestic chaw akalengwa kabesu kamen hapwa hile Bangalore ahia cabin crew lead ichi changina I crew te laka asang pen chi di hinte hinchin adanglo I service related flight in flight service chi di hi ground to ki relate lo tu lai takin pandemic kupi takitwa ka COVID-19 kichi hey COVID-19 atung zonungin nana sep namun adiakin Asia company hi bang haksakna na tuwa kwa hey pandemic chu chidale meeting ting effect hiya aviation le nakpi takina effect ha khathum walam leng lowin aki oma company effect hi le low cost airline hi zakina I cost cutting aha umama while wina safety wise competitive ma hi zakina airlines den aboy pi pe no chu competition ahia tu laita ka hi cha competition omna laya service ahi je laina twa COVID-19 zakina safety lama competition nak pi takina oma bang chidanin airline safe mean bang chidan on approach hedio mi bang chidanin na secure feeling ipethei di chi competition nak pi takina oma crew personally on effect na hile leng lo wa sot pi akyom changina in knowledge kha safety related khonga kha brush up ge ngai mo chin online class ka nature jawa waya wai king to nina ko knowledge ka brush up wa wai bana hongleng tak ina flight hi tampi akileng thei ki ya like nidanga kha khata flight somni minimum kha 15 flights khonga ki nei zela schedule tuna flight maximum 7 flight 8 flights khong ki neya sepna haksakna ahile mi hing chu nekle zong nadinga ki sema hiya why tungtoni na ileng lo changina salary khong on effect lifestyle tan on effect why low win to on board safety secure na di passengers stay safety kha topmost priority hong hi phota hi changa iki hei sukha min hon na observe hi bagina I self conscious ngai ma personal hygiene kha maintain ngai ma company 10 step to malawa like kepa tuang na kep ki sanitize wai changa office pai di lele hi cha self declaration akibol masazela wai tungtoni na area containment zone hi ke ya infected person to ki contact ke ya last 14 days that na bang hi cha heart disease hi ke le lungs disease sidante kani ke chi self declaration akipyak do changina office akilota paya usually akha DSI non kichin breath analyzer test alcohol test ki bol de leitu
why le ki suspend top engine why ki suspend pen kha paper declaration ki get why changes nak taka ngom chu why hi ke le flight a pai thelo e chu COVID-19 ma le COVID-19 na safety regarded a hi zia ka kha why ki suspend engine paper declaration ki bol why office normal new normal why hong pai dan engine why bana in flight a hi le gown pp akisila why mask face shield tan akibola why bana face shield mask gown te akithwa chaina mid summer light tak akithwa aya alum ma again thei why ma why kha throughout the phase of the flight kha ki hi zelin chin why te kha na imagine thei mai diwa hi cha mask ki bun chau le 12 hours flight khong nei hi le why tung to na ma son bun di atunga face shield on bun lai di gown atungan sit lai di si ahia like why physical haksakna hitale mentally ti kha uncertainty tamatam mo tu ni ka flight ni positive case om khathe ni test su ki bole chu hile thermal test lowa hi cha symptoms ki thei lo ma a case an om le om khathe in chin uchidana mi hong ki phunoi noi hi ke le why ting social distance maintain na asunga crew li in mi 180 passenger kha social distance maintain dia hon control ngai hile hospitality industry hi zaka kha mi hi cha kholai podana I strict dewa ba bol the hi twan lo polite di hilele firm di chi kha khatwe we hak sama ma like request lele khatwe cha min hon ignore zel we chu hilele en nim taka bagen thak ngai zel mo sidan ahia philo phase of the flight khonga announcement chu ki bol gi ge inchin hi cha baki contact hak flight ta tun landing ta door khong ki close ta hwai changa chu asunga tun jin kwaman bangma nek le done chi phalo hi zakina hwai te om ke ya aboy hwai pen chu landing khit changa mi teng ding vek a mo pai di aboy changwa amau ja angai to anawa COVID-19 om lamba phok no lo ma bangai chu hwai changa a responsibility zel mo hi cha social distance maintain na dia announcement khong ki bol non chin why zo changa kha in disinfecting ki aircraft ki disinfect to huchidan khonga aircraft ichi changa huchidana steps ki hala kin chile ahak sana chu aircraft ichi kha lian bang 19 hille acid ki congested to in chin why sunga bang chidana a virus ki spread khale en bang chidani like nurse dele direct in contact om dana mo ele a front line na ki om hit pain chin iba the hichet lawai chu ya in vedi mi symptoms aki mu thei lo changa aya dele risk ta matam virus la pumpuma ke kwanzel because job poimo mi hin na dana job poimo dana ki om a hi changa mo why daily life ikwan changa ki ma banga uncertainty to risk to ki kwanin chin pathan jala tu tanai cha bang ma chilawa mo ki flight ki bol thei ze lai si di nila manon gen khak ei mask bundi also face cover nei lai di makeup om dei chomale why why ting hi banga hak sa thoya makeup mo ni dang banga ki ha bol no lo chi mai ni hilere I cabin crew hi na jaga makeup is part of your uniform ita in chin eye makeup tan chu ki hi te chu tuna office apan in apan office itung changa facial ki nai lo chu mask chu ki bone chu wai jaka like eye makeup ki hin chin skin kha dark spot khongam lo da presentable at all times poised to everything has to come along chidana mo bol ngai lai tho thoi chu
hilele lipstick to apply lo the mask no ya pandemic komma delaman nagien kha nek phalle phallo kichipian mo wai kha tamlo un gen chiang sik le chin chi kha adia pandemic ma kha Asia khong indigo khong in lamten i thei pen indigo ya mo nek le don kha on board a kisar de le chu mo why teng ki suspend ne chu COVID-19 ya ka mo in fact a risk tam lo na dia kha in flight service him ki suspend nek le don bang ma ki sar flow emergency a mi hitya ai diabetic patient chi te de chu ki koi hi re hi cha nek the ki zwak te tui ki serve chi te omnon lo a main purpose kha cabin crew te ki kwan in chin safety purpose di cho wa in flight service ki bol non lo tui chi khom chu ki serve de mo min adang ta khong om le chu wa dan hi delama job to kisai non gena kele kana za khak chiang ini ken khat te na sep na pan top sak chi khong mo why dan deute adia kin indigo hiam ikile erasia yam atwam tom lom te kana thei kha ken khat te kha a job secure salo boy mama ken khatom mo nowa erasia company hi tulai takin bangdin muna nanga mama le lau thongwai na sa ya tu din mun taka chu ka job a secure lai chi di hi tu ta na khat mi khat le ki fire nai lo mo COVID-19 da ka hu chidan ko company mi COVID-19 da ka ki top sak chi om nai lo in chin hu chidana situation hongom di chi le news om nai lo chi di hi hai tum to na chuma secure lai chi di hi to in lam khonga na sep na ken khat te bang half pay la we chu ni akai thelo zia kwa ai ke COVID-19 pandemic effect zia ka nowa na sep na wa to dan khong chu om yal ki mo hi ko wa ka pe yu kaleng lo 3 months sunga le ka pe yu ka basic pe yu hong ki pya in chin i ham phat wai ma chi di hai company ka sep kha ko mo i cabin crew te kha pay him kha i flying hours dung zu yang ki pay ya mom like dakar tam na sep le tam na lo di tom na sep le tom na lo di wai dan hin chin to le i sep dan na lo ki mu lai ham phat wai ta ka mo uchidana lo ki kat chi te om nai lo hoilowin nang mani nang mimal mama haksakna na to kha e pandemic zia ka ne experience bangkhong om kha mimal taka haksat na pandemic zia ka chu i atungina ken le mi danin kana lau thong ma mo hi cha valeng din chin mi to vaki nai di chi pen a lockdown pen le chu haksa ka sathawa atungina nuam ka sama ma mo ka sep na sum to na hi chidana suti sau de khalo ke chu le hunong pai zel hong pai zela like 1.5 month 2 month khong hi takina i haksa na chi mai ni i normal life kha hi thei no lo mo na la ki sem lo hi cha i ki om mai chin mi hin kha hi cha i om mai lo cha nga ngai to lo di khong ki ngai to chi dan deu lama mo thil ki bor lo ta in chin la bol thei la om lo hi cha ki confine gop kha i ngai to ana a hi lo khonga pai pandemic pai lai negativity kha hong tame chu i mental health a dia hong hoi no lo chi mai ni why lo a COVID-19 related a hi le kaleng tung dekina aken le kalau thong ma hi cha ba ki kwan din chin bangai tuak di chi het lo mo hi cha en na wa tuak le in sungte tan pha ki ngai to pha to bang ko kanau he na ja ka kian saka deli angom me chu min again dan na heart disease nei te kha prone dak chi mo en ki la khale ina chu cha social distance wa maintain dan hak sai in chin wai khong hi le chi dan
honga anakilawan kilawin chin hilele tu chang in chu I kalung sim muang ta chi mai ni leng lenga le I kai protective equipment ong kipete on board ate isila le mo tu chang ina hutdana positive case kan I khak hanga hutdana buai lau na di omno lo hi chi kay kay olo lina secure the win kalung simongom ta amai na mi hin chu ingai to ana vek chi mai ni hin chin ingai to ana I lau thong a le thil teng teng kha lau thong vai ve ka hi dana ki min chin lau thong ja ka I leng di khong kia ki up flight pai di khong kia ki ut lo la pai ngai te ja ki tu chang ina chu ka secure kalung sim secure mama ta equipments hon ki pe te mo is atle ka personal experience tu chang ina ka flight positive case ni ve om ta in chin company te policy dung zo ya 14 days ki quarantine zel okay so why ki quarantine dung zo ya symptoms le temperature ni tinga ki la in chin why ki update gi ge why tum to na kha on monitor mo le pathian zala tu tan hu dan case kani kha nga crew te hi cha positive chi khong om khalo tu chang mo why hi cha experience to zel le hi cabin crew te adinga iging tat sanga equipments on ki provide te izatle save zo ma lai chi di hi dela min non gen kha tawh alien na tuang te bang COVID-19 patients ai ke positive an why china the is onungin na first reaction banga hi a patient khatam mo na first reaction banga hi ka first reaction azingnya flight nei non ke jo flight nei nga ke jo le ngo ka set of crew teng le email pai ta ke flight dia kwan ka len kit nu mo len kik de kha ni ta klam da gyat khonga len kik de ke jo ka lena ha email hong pai ta na flight ta positive case of engine self quarantine ngai for 14 days email hong pai ka mu ina ka lau ma chi le cha ngai to ana bang chi dio ni to ke kha ina ka ki quarantine ngai dia ka family te to le om khom lo di cha zana bang hi cha ngai to ana ka ki replay mo zana ke si ta ya zana in ka tunga bang hi cha ka in ko te to hi an khong ne khom cha tu khom chi khong ki ka ngai to ana ke bang positive mogleng ka in kwan teng ki positive why zo chang ha why social stigma om di mi in kyang te khong in ti cha hai te in kwan be yun chin chidan negativity ngen hina kana di mak ka express zen kya kalau ma chi di in ka tumina ka u kya nga pau tham kholoina imo dana ka flight a case of engine ke room khata ka to ma ko ngai di non nai lo diu naw le non nai sak lo diu ka chia why thinking kina why hunong pai ze la signs in dom khongom lo le chumo new khat relax de inga ka first reaction ken le surprise zen lao to surprise ka mixed feelings om mo ka ngai to le hu lai why lai tak ka reaction ka ken le ka nui za lai chu ka lau dan la nui za thwai bang zo ze ta hin le why lai ka zak tu nga kha lau pet ma ka second time experience na chu light do in ka la the tha to na experience no nagien le lungsima tampion ngai to saka azia ka hi le media khoina zak chenga doctor te hiam ke nurse te hiamin frontline ka hi wa cha banga a gear up now chini khen ka te marks bunu glove bu lai khong kilang sakun why nurse te hiam doctor te hiam chaki king ai sa ngai chu to nang experience nagien gen le ilam pandemic ko ma pa kha ilam pai thelo tampi ki why te pai thina dinga flight poimo ken te train why flight frontline ding no na hi zia kuni ithupi ka hon sama ma nang icha mangchagian dia lau koma nasepna la hi sungkwana dinga le poimo mimala dinga le poimo wai ba ka na service kha public service lai mo public service ka chi chan mi adinga poimo sem wai le hi kom wacha na panghi thupi ka hon sama ma
nang lampanga yai pandemic an experience to kisai mi na thi be sak nuam khalini khongom le gen lai le chin mo wai zo changin atop lam lu le mi ka thei be sakku da hi le cabin crew te kha nang na chi dana mo ki less appreciate chu kwa ma thei phak lo front line na ki ding dana ki ommo min job kha a glamour teng cho thei phau we chu twa at this point of time kha COVID-19 ngom le a true purpose mo guest te adinga full service ipyak dan chi kha on thei thak thakule khachia mo min on thei dana chu general la cabin crew te kha ki chei din chin flight a pai din chin mun khata bo din chin layover nei diun chin hotel nom de obvious ki diu pai chi dan ya mo most concept mina thei dan le a schedule timing kha odd timing Kovela sepna compare di le odd timing call center te ya sanga le odd timing zo hinchin mo why odd timing ti ale imut khamlo gim pum puma ikwan ni le tampiom mo why COVID-19 ma chu hu chilom lo ma a hard work ipyak dan kwa manon thei pilo COVID-19 nunga kha service teng te hong ki suspend le crew ten bang bol ta diwe chi le crew te kha a main purpose passenger te safety dia ki om a hi dan a thak thaka hong kilangin chin hwai kha min job kha hon respect sakule like dignity of labor hon respect sakule chi ka express uta hwai lawa flight na tuang dile main few things COVID-19 na general guidelines na kagenu ta hile luat dile hitwan lawa hi as long as you maintain your self distance flight measure tampi kila mundang to te akha competition asang dong zo ya kha safety kha measure tampi kila in na travel sang ina ki infect ki transmit na di chance adang media transport dang to ti to mama hinchin personal hygiene i-maintain na ka le mo huchidana balau luat di hitwan lo hi flight ai travel le chu airline ten face mask face shield gown a middle seat atu tia de gown hon pia unchin emergency khong apai na di na ni a hi le lungmuang taka travel thei na hi chi message ka convey ut unau no hoiching ki pawai ka sama ma reboot lam ka ten na hun man patak non spare ko wading ina ki pathu reboot sikle tain ko hon gena interview na hetanin I hun sandinga ya thakakin ki pathu ka hon geni hile ka ki pa ke hi chidan opinion platform kha mutam bek lawa akimu the hi chidan platform provide thea ka omja kira no tunga le ki pa thu ka ge na hi